turabasuhuje inshuti mukurikiye Sincere Adult Official channel yanyu bagezeho amakuru hirya no hino agezweho harimo n'ayavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kana subscribe, like, share ukomeze kuryoherwa n'amakuru. Ingingo z'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabera intambara ikaze hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi abarerwa mu bihumbi bahunze. Uburyo umuntu yakumva intambara igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu kirwana na Red Tabara, ubusanzwe umuntu yabyumva ko ari uko Red Tabara igaragara nk'ishobora guteza umutekano mukeya ku Burundi. Wenda ibibazo biri regional ubu nyine ko intambara iteye mu karere ubu nyine nabyo bifitemo uruhare mu mpamvu zo kuyirwanya. Uyu ni Delphin Ntanyoma, umushakashatsi ukurikiranira hafi politike y'ibiyaga bigari. Mu Burundi wari umutoza w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yahagaritswe kuri iyo mirimo. Jewe byaranjoheye cyane kuko hari umwuka mubi wari utanguye kwaduka hagati y'abakinyi no mumenyereza Etienne Ndayiragije, ntabwo ari bwatanga umusaruro. Kuba yahagaritswe ni kimwe mu bingorane equipe nationale yari ifise. Aba ni bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi. Indege z'intambara z'Ubushinwa ku cyumweru zamaze amasaha ane zizenguruka hejuru y'ikirwa cya Taiwan, mu gihe ku rundi ruhande amato y'intambara arekereje. Naho ibitero Israel yagabye kuri Iran byangije ahantu habiri Iran yacuriraga ibitwaro bikomeye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato duhereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Ubutegetsi bwo muri Taiwan buravuga ko Ubushinwa bwohereje indege z'intambara zirimo izitagira abapilote mu bikorwa by'irondo ryo kugenzura icyo kirwa mu rwego rwo kwitegura igihe icyo ari cyo cyose ko hashobora kurota intambara. Ibyo biraba mu gihe Ubushinwa bwamaganye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugurisha intwaro ikirwa cya Taiwan. Kuwa gatanu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje kugurisha intwaro zifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika muri Taiwan. Muri izo ntwaro harimo misile zirasirwa ku butaka zigamije intego ziri mu kirere na za radari zigenzura ikirere. Hategerejwe ko inteko ishinga amategeko ya Amerika ibyemeza mbere y'uko Taiwan ibona izo ntwaro. Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan yatangaje ko kuri iki cyumweru yabonye indege z'intambara z'Ubushinwa zigera kuri 19 zirimo n'izitagira abapilote zazengurukaga icyo kirwa mu gihe cy'amasaha ane, mu gihe ku rundi ruhande amato y'intambara yararekereje. Ni ubwa gatatu Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan yemeza ko ingabo z'Ubushinwa ziri mu bikorwa nk'ibyo. Washington, ijwi rya Amerika. Igitero Israel iheruka kugaba kuri Iran cyangije ibikorwa remezo mu bigo bibiri bya gisirikare biri ahantu habiri hari haragizwe ibanga mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Teheran. Ibi byerekanwa n'amafoto yafashwe n'ibyogajuru yagenzuwe kuri iki cyumweru n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press. Ahambere hagabwe igitero mu minsi ishize, impuguke zatangaje ko hakorerwaga ibijyanye no guca intwaro za nucleaire, naho aha kabiri Iran yahacuriraga ibitwaro bya kirimbuzi. Zimwe mu nyubako zangiritse ziri mu kigo cya gisirikare cya Parshin, aho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura iby'imikoreshereze ya nucleaire gikeka ko mu gihe cyashize Iran yaba yarahakoreraga igerageza ku bintu biturika ku rwego rwo hejuru bishobora gukoreshwa mu ntwaro za nucleaire. Ahandi Israel yagabye igitero ni hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kojir, aho abahanga bavuga ko Iran hafite umuyoboro unyura mu kuzimu ikagera ahantu icurira ibisasu bya misile. Kugeza ubu Iran ntiyemera ko Israel yangije ibikorwa byayo muri ibyo bigo byombi, nubwo kuwa gatandatu yari yavuze ko ibitero bya Israel byabereye aho hantu byahitanye abaturage 4. Igisirikare cya Israel n'intumwa z'umuryango w'abibumbye ziri muri Iran ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho, ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko igitero Israel yagabye kuri Iran kidakwiriye gukabirizwa cyangwa gukerenswa. Gusa ntiyavuze ko izihimura kuri Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yavuze ko ibitero bya Israel byashegeshe Iran kandi byageze ku ntego byari bigamije. Abategetsi bo muri Palestine batangaje ko ibitero Israel yagabye mu majyaruguru ya Gaza byahitanye abantu 22 biganjemo abagore n'abana. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza iravuga ko abagore 10 n'abana 2 bari mu baguye muri icyo gitero cyagabwe mu mujyi wa Beit Lahia. Iravuga ko abagera kuri 15 bakomeretse kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Igisirikare cya Israel cyo cyavuze ko ibitero cyagabye byari bigamije abarwanyi bari bihishe mu nzu iri muri uwo mujyi wa Beit Lahia kandi cyafashe ingamba zo kwirinda gushyira ubuzima bw'abasivili mu kaga. Iki kibaye icyumweru cya gatatu Israel igaye ibitero umusubizo mu majyaruguru y'intara. Abakozi batanga imfashanyo baravuga ko ibi bitero byateye akaga gakomeye abahatuye. Ahandi abaganga bo ku ruhande rwa Israel batangaje ko mu mujyi wa Tel Aviv igikamyo cyinjiye aho abagenzi bategera bisi kigakomeretsa abantu 35.
mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mujye no kuri wa3 radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusange kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo hirya no hino tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage babarirwa mu bihumbi bo muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo barimo guhunga intambara ikomeye hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi. Vedaste Ngabo nibyo atubwira. Ubuyobozi bwa societe civile mu mikenge yo muri sekiteri y'Itombwe butangaza yuko abaturage mu mihana Malanda, Ngumiyano, Kabelukwa, Ibakilo na Rubombeko, Acika ndetse na Ilambu bahunze imigwano. Bamwe muri bo bahungiye mu mashyamba y'Itombwe ari za Kitibingi, abandi za Kitope n'abandi berekeza za Kipupu. Etabu wa Loge ari mu bagize societe civile mu sekiteri y'Itombwe. Hali ni ya utata, usalama ni mdogo sana katika raia. Umwuka ntumeze neza, hari umutekano muke mu baturage. Urabizi ko mu mashyamba y'Itombwe nta gisirikare cya FARDC ndetse n'igipolisi cyahabaga. Red Tabara yageze aho igora abaturage. Abaturage bumvise imigwano bahunga mu buryo butandukanye. Abantu bamwe ntituzi aho bari. Abana n'abagore bari kunyagirirwa mu mashyamba muri iyi mvura. Aha muri grupe Mabasi Munyaka n'Abashimwenda habera intambara. Twagerageje kuvugisha impande ziri kugwana, ariko iyaba Red Tabara cyangwa igisirikare cy'u Burundi ndetse na Mayimayi ntibyadukundira kubera imirongo ya telefoni yawe idakunze kuboneka. Gusa mu itangazo inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara zashize hanze kuri uyu wa gatandatu, ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga yuko bamaze icyumweru mu migwano n'igisirikare cy'u Burundi na Mayimayi ahitwa Ngumiyano, Kabelukwa na Ibakiro muri sekiteri y'Itombwe. Izi nyeshyamba kandi zivuga yuko muri iyo migwano zishe abasirikare b'Abarundi nabo bafatikanyije 45 zikomeretsa abandi 32. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Baratuza ku rubuga rwe rwa X yagize icyo avuga kuri iri tangazo rya Red Tabara. Yagize ati Red Tabara yatakaje imbaraga nyuma yo gutakaza cyane muri iyi ntambara. Yihutuye gusohora itangazo ryo kwihoza rivuga imibare y'abandi aho kuvuga imibare ku ruhande rwayo. Iri tangazo rya Red Tabara intego yayo ni ugushaka kwiremesha ndetse no kurondera abiresha ngo bayijemo aho kugandarira abo yabuze. Bamwe mu bakurikiranira hafi iyi migwano y'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara kuva mu mwaka wa 2018 bemeza yuko inyeshyamba za Red Tabara zigenda zitakaza ibyinshi mu bice zagenzuraga. Nyuma yaho zimwe muri za Mayimayi bakoranaga ziyivuyemo. Dr. Delphin Tanyomo ni umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara muri Kongo. Uburyo umuntu yakumva intambara igisada cy'u Burundi ubu ngubu kirwana na Red Tabara, ubusanzwe umuntu yabyumva ko ari uko Red Tabara igaragara nk'ishobora guteza umutekano mukeya ku Burundi, ariko kandi umuntu agiye no kubireba urebye uburyo yagiye irwanwa mbere hose ushobora kubona ko harimo n'ikintu cy'uko wenda ibibazo biri regional ubu nyine uko intambara iteye mu karere ubu nyine nabyo bifitemo uruhare mu mpamvu zo kuyirwanya. Ku cya kabiri warumbajeje ndakeka ko uburyo akarere kameze ubu nyine gashobora gutuma umuntu atekereza uko Red Tabara yazaba imeze ejo. Ishobora kutazagira imbaraga nyinshi kubera ko hari ibintu byinshi bigenda biyihindukiraho, birimo kimwe cy'uko amagurupe bakoranaga harimo za Mayimayi menshi atangiye kubareka. Bikaba biterwa n'uko hari ibintu byinshi byahindutse mu karere ugereranyije n'uko bazaga bakorana mu myaka yo guhera 2017. Mu gihe mu mashamba y'Itombwe hari intambara, mu Mukenke naho muri sekiteri y'Itombwe hari amaze imyaka 2 hari amahoro. Abaturage batuye bangayikishijwe n'uburyo umwuka wo gusahura amatungo wongeye kuvuka. Hari umutekano kabisa kuko abantu bose bari bamaze kwiyumva, umuntu yagenda guko yumva, inka zagenda guko zishaka, ariko haba akabazo ko hagati ya Kamombo na Gipupu. Inka zikava mu Kamombo zikinjira mu Gipupu, bazikurikirana hakaboneka zimwe izindi ntiziboneka. Nizo zibiruhiye kuzara ibi bibazo byo kunyaga nyine kazamubuto umuturage w'Itombwe utagira umunge utagira ibindi. Ndasaba igisirikare cy'u Burundi, ndasaba igisirikare cya Kongo
bicarire iryo jambo barebe umuzima ubaho. Kuva mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Maimai ya Kutumba zirukanye Red Tabara mu burindiro yari ifite Rugezi na Kabanja ho muri sekiteri ya Nganja ihungira muri sekiteri ya Itombwe iri muri teritwari ya Mwenga. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tugumaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubutegetsi bukomeje ubukangurambaga bwo kugerageza guhindura itegeko nshinga. Bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu baturage babona ko bigabije guhungabanya ubumwe bw'abaturage, cyane cyane muri iki gihe umutekano ukomeje kuzamba mu bice byinshi by'Uburasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukran Bakomera. Ishyaka UDPS riyobowe na Perezida Felix Tshisekedi rivuga ko guhindura itegeko nshinga ari imwe mu nzira zishoboka zo gusubiza igihugu ku murongo. Risobanura ko kuba igihugu kitagira umutekano ari ukubera ko ubutegetsi bwabanjirije uburiho bwashyizeho itegeko nshinga rititaye ku mibereho y'abanyekongo. Ubwo yari mu mujyi wa Kisangani kuwa gatatu ushize, Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abanyagihugu ko iryo tegeko nshinga ritabereye igihugu, cyane ko ryandikiwe mu mahanga hatitawe ku nyungu z'abanyekongo. Akoresheje amagambo y'Ilingala, Perezida Tshisekedi yagize ati: twese turi abanyekongo kandi tuzi uburyo kuva mu myaka ya za 90 ibintu byakomeje kuzamba cyane aha mu gihugu cyacu. Itegeko nshinga turimo gukoresha ubu ntabwo ryubahiriza uburenganzira bw'abaturage, cyane ko kuva dukoresha iri tegeko ubuzima bwacu bwakomeje kujya mu kaga gakomeye cyane. Ibi bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kuko bitakunze ko ubuyobozi bwatubanjirije bwita kuri iki kibazo no kugishakira umuti urambye. Niyo mpamvu twebwe tubona ko ibi byose bigomba guhagarara, abaturage bakabaho mu buzima bwubahiriza uburenganzira bwabo. Aya magambo ya Perezida Tshisekedi yakiriwe bitandukanye n'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, cyane ko aribo bakozwe n'intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi buriho. Aba baturage bo mu burasirazuba bavuga ko ibi ari ukuzana amacakubiri no guhagurutsa bakwifuza kurwanya ubutegetsi. Au contraire, on entend le président de la République insister. Turimo kubona perezida w'igihugu avuga cyane ku byo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu cyacu. Twebwe abaturage b'abakongomani ibi ntacyo bishobora kutugezaho kuko intambara zabaye muri Kongo, cyane hano mu burasirazuba, ariko ntabwo byigeze bitanga igisubizo kirambye. Itegeko nshinga ryacu ntekereza ko nta kibazo rifite mu kuba intambara ziri gukorwa mu burasirazuba, ahubwo ikibazo ni ubuyobozi buriho. Ibyo ntabwo tubishaka. Icyo abaturage bakeneye ni uko umutekano wagaruka, ibyo guhindura itegeko nshinga bakabyibagirwa, cyane ko turi mu bihe by'intambara. Perezida Tshisekedi akeneye kuramba ku butegetsi kandi nibyo ahora avuga iyo ahuye n'abaturage. En fait, il est incapable de répondre aux besoins de la population. Il cherche tout le temps les excuses. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bashyigikiye izi mpinduka, ahubwo babona ko zigamije kongerera manda ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe irimo kugana ku musozo. Uyu ni Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi Chapwe. Tubona yuko ibintu byo guverinoma ya Gisegeti irimo twe tubifata nk'ubusazi, aho igihugu kigeze buno intambara ziri hino no hijya, umutekano ntago uhari, ariko guverinoma ya UDPS iri gushaka kugira ngizane proje yo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Twe tubona yuko Gisegeti n'uwamuha n'imyaka 100 n'uwamuha n'imyaka 1000 iki gihugu ntabwo yashobora kukiyobora. Ese ninde wemerewe guhindura itegeko nshinga muri Kongo? Ijwi rya Amerika yavuganye n'umunyamategeko Sostene Ngabonziza wo muri Kivu ya ruguru, akaba n'umusesenguzi wa politiki ya Kongo. Ni bande bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa? Uwa mbere ni umukuru w'igihugu, afite uruhusa rwo kuba yasaba yuko bahindura itegeko nshinga. Undi ni guverinoma cyangwa se nka ministre cyangwa se premier ministre agomba gushira icyo kibazo hagati y'abaminisitiri bagenzi be, nuko inama y'abaminisitiri ikaba bagapropoza yuko hahindurwa. Abandi nyine ni abadepite n'abasenateri, buri cyangwa se sena abayigize igihe bemeye basabwe n'umwe muri bo, depite cyangwa se senateri, bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa. Uyongeraho ko kuba igihugu bukirimo imvururu z'umutekano muke bidakwiye ku itegeko nshinga ryahindurwa. Ni ibintu bidakwiye mw'iyi periode turimo. Ikintu kiduhangayikishije nk'abakongomani mw'izi minsi, abakongomani bifuza kuba babona umutekano. N'ibyo guhindura itegeko nshinga ntacyo itegeko nshinga kurihindura byafasha ku bakongomani mw'iki gihe. Itegeko nshinga ntabwo
uburyo rimeze ariryo rituma guverinoma itahashya umwanzi cyangwa se ngo ikore inshingano zayo. Mu mwaka wa 2015 ubwo manda ya perezida Joseph Kabila yari irangiye, ishyaka rye PPRD ryari ku butegetsi ryashatse guhindura itegeko nshinga. Icyari kigamijwe kuri iyo nshuro kwari ukongera manda y'umukuru w'igihugu, ariko byose byaje kwamaganwa n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo gihe kandi UDPS rya perezida Tshisekedi ryari mu yanze kwabaho impinduka. Icyo gihe habayeho imyigaragambyo mu gihugu hose, yewe n'abantu benshi batakaza ubuzima bwabo kubera kurwanya icyo gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tuve muri Kongo tunyarukire mu Burundi, abantu barenga 1,700,000 bamaze kwiyandikisha kugira ngo bazatore abadepite n'abajyanama b'amakomine, ariko bamwe mu baturage n'abayobozi b'amashyaka bakagaya ko kwiyandikisha byagizwe itegeko. Desire Hatungimana. Igikorwa cyo kwandika abazitabira amatora y'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine y'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 catanguye igenekezo rya 22 za kuno kwezi, kirabandanya mu gihugu cyose kugeza kuri no wa kane, nk'uko vyashikijwe na Prosper Ntahugwami arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora seni. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri no wa gatanu yabamenyesheje ko abarenga gato 1,700,000 bamaze kwiyandikisha ku 600,000 zitezwe. Ntahugwamiye yaboneyeho no guhimiriza abatariyandikisha kwitabira ico gikorwa. Abo batariyandikisha hirya no hino mu gihugu bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye. Uyu munyagihugu yabwijwe rya Amerika ko iyo ugiye gusaba ikintu muri komine utagihabwa uterekanye agapapuro wiyandikishirije ko kandi ico kiringo kitararangira, akabona ko arakarenganyo. Amenyesha ko bamwimye ifumbire n'imbuto yarihiye kubera atariyandikisha. Nonera se barundi kuko siwe yabatumye ngo kugira ngo umuntu aronka amase ngo banze kuja mu by'amatora. Ika wari wese Burundi wese afite uburenganzira bwo kuronka amase kuko yarihiye atanga udufaranga atiwe kandi yikokoye. Nimba umuntu atagombye kwiyandikisha n'ubundi ntacaja kwiyandikisha ngo kugira aronka amase atavyiyumva ngo ntubaho bamwe. Kuri abanyagihugu batakirwa n'inzego zijejwe intwaro kubera batariyandikisha, Ntahugwamiye abona ko ari bisanzwe kandi vyumvikana mu ntumbero yo kubahimiriza kwitabira igikorwa catunganijwe na leta. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza bene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Ivyashikijwe na Prosper Ntahugwamiye ntaho bitandukaniye n'ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa kabiri avuye kwiyandikisha. Hariho abibaza yuko ari uburenganzira. So uburenganzira gutora si uburenganzira gusa, ni n'itegeko, kuko wase gutora mu bisanzwe wawereka ko ico gihugu nturimwo, ntibikuraba ivy'ico gihugu. Mu migambwe imwe yemewe n'amategeko mu Burundi baranegura indongozi zidatunganiriza abanyagihugu kubera batariyandikisha. Gaspar Kobako arongoye umugambwe Intadohoka abona ko biriko birakogwa ari iterabwoba. N'amakosa ahambaye, n'amakosa mabi, n'amakosa agayitse. None urinze kuvuga ngo banzuzanireshi iyo mitego, izo nzitizi za ntambamye nyene abanyepolitike n'abandi bazokwitoza baguma biyamiriza bavuga bati kura intambamye, kura inzitizi mu nzira. Umuntu wese arafise uruhusha rwo kwiyandikisha atakintu na kimwe kindi kibaje gusabwa. No mu mugambwe APD babona ko agateka ka muntu kariko karahungabanywa. Bishikirizwa na Banzawidonde Gabriel arongoye APDR. Shikisaha nta ngingo ya leta irasaba ko kwiyandikisha ari ku nguvu, kandi ko ikiringo kigihari gushika itariki 31 ntawo usabwa rero amananiza kugira ronka ibyo afitiye uburenganzira. Muri rusange abajeje intwaro bo baguhimiriza abarundi ntago bafatira ibihano ko bashobora kuronka ibyo bafitiye uburenganzira ari uko berekanye agapapuro ko kwiyandikisha. Denis Banshimiye-Ubusa, umwigisha wa kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike, amenyesha ko Burundi ari igihugu kigendera ku mategeko. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryemejwe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2018 mu ngingo ya 87 rigira riti uburenganzira bwo gutora burubahirijwe. Banshimiye-Ubusa avuga ko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Iyo rero bavuze uburenganzira ntibaba bavuze itegeko. Gufata umuntu atiyandikishije ukamwima uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuvuga ubuhonyanze uburenganzira bwiwe. Nta muntu n'umwe guhera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ku muntu wo hasi, umukuru w'umutumba wo hasi, afise uburenganzira bwo kuvuguruza
ivyanditswe mu ibwirizwa nshingiro. Mu gihe mu ibwirizwa nshingiro hacanditse yuko ukuja gutora ari uburenganzira, ntidushobora kuvyitiranya n'itegeko. Denis Banshimiye arafise ico ahanura abajejwe intwaro. Igishobora gukorwa ni ukubwira abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru no ku rwego rwo hasi, bose bagahimiriza abenegihugu, bakabasobanurira neza ico bahomba mu gihe batagiye kwiyandikisha ngo bazoje mu matora, bakabereka neza yuko kutaja mu matora ari ukwiyaka uburenganzira, ari ukureka abandi ngo bagushirireho abazokurongora, kandi nawe wari ubifitiye uburenganzira bwo kubikora. Uwo muhinga mu vya politike aranahimiriza abajejwe amadini abo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abarongoye imigambwe guhimiriza no kwigisha abanyagihugu akamaro ko kwitorera indongozi atagahato. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana, turakomezanya ariko noneho mu makuru y'imikino uratubwira uko Etienne Ndayiragije wari umutoza w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Burundi Intamba mu Rugamba atakiri kuri uwo murimo. Iyo nkuru yakiriwe neza n'abakunzi b'uwo mukino, bakaba basaba abayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kuzamusimbuza umutoza ufite ubumenyi bwo gutoza ikipe itsinda. Igenekezo rya 24 za kuno kwezi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryasohora itangazo rimenyesha ko batandukanye n'umumenyereza Etienne Ndayiragije yari amaze amezi 21 amenyereza umugwi serukiragihugu Burundi Intamba mu Rugamba. Alexandre Muyenge harongoye FFB yamenyesheje ko impande uko ari zibiri zumvikanye ku nyungu ya bose. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'inama yo kurabira hamwe ivyaranguye na Ndayiragije yahuje umumenyereza n'abarongoye FFB. Mu mezi 21 Etienne Ndayiragije yaramaze amenyereza umugwi w'u Burundi yakinye inkino 15, atsinda 4, anganya 3, atsindwa 8. Uwo mwimbu impande zose zasanze udashimishije, basezerana gutandukana. Iyo ngingo yo gutandukana n'umumenyereza w'Intamba mu Rugamba yakiriwe neza n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi nk'uko bavyiganijwe rya Amerika. Basaba FFB kuzirafata ingingo hakiri kare amazi atararenga inkombe. Jego byarangiyoheye cyane kuko byatumye tutabonye umwe yangajwe kubera akazi kamunaniye, ahubwo habayeho kumvikanisha n'icambere. Icya kabiri, hari umwuka mubi wari utanguye kwaduka hagati y'abakinyi no mumenyereza Etienne Ndayiragije. Si nivyo gusa, no mubo bigeze kuba bakorana nabo nyene, ndavuga nko muri staff technique ababanye nawe bamwe baridoga n'icerekeranye n'akazi baramuhaye ntabwo ari bwatanga umusaruro. Kuba yahagaritswe ni kimwe mu bingorane equipe nationale yari ifise, ariko ntabwo ari na kujana kuko hari n'izindi mpamvu ubona ko zituma umugwi wa equipe nationale uronka umwimbu udashemeye. Turavye kumwerekeye umukoca n'ukuri bagize neza ko akinjura. Jena yakiriye neza, gusa federation ivyibutse iteba kuba yamuhinduye kuva kera. Kuravye resultat dufise si resultat nziza. Abakunzi b'Intamba mu Rugamba barafise ico basaba indongozi za FFB mu gikorwa co gusubiriza uwo mumenyereza. Turukohoza nk'umumenyereza atari umurundi, atabaye atari umurundi byo bakarusha, kuko hari banavuga yuko abamenyereza baza mu guserukira igihugu usanga bahamagara bazara abakinyi kubera isano bafitanye. Ku bwanje rero haje nk'umumenyereza atari umurundi bishobora kuba byiza cyane, mugabo akaca yongera agahabwa umurongo n'ishirango ry'umupira w'amaguru. Mukoca twe dukeneye nga mu Burundi n'umukoca afise ijambo, afise igihagararo, simaka tuzane n'umuzungu. Ari abakoca nga muri Afrika beza bafise ijambo, bashobora kubinjira muri decision zabo bafashe. Kuva kera twarumva yuko federation yinjira mu madecision y'abakoca bafashe surtout mu gutuma k'abakinyi. Umumenyereza ashobora gusubira Etienne Ndayiragije ni Patrick Sangwa aba mu gihugu cy'Ububirigi, akaba yahoze ari cegera ca Ndayiragije. Mu nyuma baratandukana kubera kutumvikana. Atagihindutse, Sangwa azoba ari Bujumbura kuri uno wa mbere kugira bumvikane n'abarongoye FFB. Uno mukunzi w'umupira w'amaguru yabwijwe rya Amerika ko gusubiriza umumenyereza vyonyene bidahagije,
agasaba ubushikiranganji bw'inkino na FFB ko bakwiye guha agaciro abakinyi ibituma bitwara neza. Ko koce yahagaritswe twifuza yuko nabo nyene ibiberekeye babikosora. Ekipe yageze kwifata urugendo irufata urugendo mu makondisiyo meza. Ekipe nationale zacu zigenda mu mice, umuce wa mbere ngo wagiye, ngo wundi ngo uzogenda, abandi ngo tuzohurirayo. Urumva ko ari desordre total, kandi muri klima nk'iyo ko urumva ko kuronka umwimbu ko atari coroshe. Il faut que na federation na ministère nabo nyene bakosora kubibega. Nimbara ama prime uburyo babushiremwo abakinyi bafatwe neza. Mu kwezi kwa 11 Uburundi bufise inkino zibiri z'amajonjora y'igikombe ca Afrika. Uburundi buzakira Malawi itariki 14, itariki 17 naho buzogendere Senegal. Mu kwezi kwa 12 naho mu gikombe ca CHAN gihuza imigwi inserukira bihugu y'abakinyi bakina hagati mu gihugu, Uburundi buzotana mu mitwe na Uganda itariki 20 na 27. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, aho tureba uko igikorwa cyo guhiga cyafatwaga nka siporo mu Rwanda rwo hambere. Jean Claude Munyandinda. Guhiga ni igikorwa cyo gukurikirana inyamaswa ugamije kwivutsa ubuzima. Intego ni ukwishakamo inyama zo kurya, uruhu, amenyo n'amahembe yazo. Mu bihugu bimwe na bimwe igikorwa cy'ubuhigi gifatwa nka siporo nk'izindi, cyane cyane ko gisaba imbaraga z'umubiri n'ubuhanga budasanzwe. Mu Rwanda rwo hambere guhiga wari umwe mu mikino gakondo yari yarasakaye hirya no hino mu gihugu, nk'uko habagaho kumasha, gusimbuka urukiramende, gukirana, kubuguza n'ibindi. Imbogo muri makwira no kwigiza abahungu imitwaro yeja kuraryagenda yamugora utaramboye imbogo we ntukandega amaso ngondaje. Umwami wa mbere w'u Rwanda Gihanga Ngoma Ijana niwe watangije igikorwa cy'ubuhigi cyangwa umuhigo. Byakorwaga n'abantu b'ingeri zinyuranye kuva ku mwami nyirizina kugera ku baturage bo hasi. Mu migani n'ibitekerezo batubwira abantu bakundaga kujya guhiga ku buryo iyo bamaraga igihe batajyayo bumvaga baribwaribwa. Yarigejeje mu rugo maze bwanjye naramuhemba maze amaze kumuhenga byinjye ati nanjye ndagiye ngiye guhiga imbogo narase kurya ibizuru by'imbogo mama nagatare karamu kazi kurugwero ubwo niyo yamwishe. Uyu mugabo witwaga Bwenge bwa Ruhabura yari umwe mu bahigi ba Karahabutaka, gusa ibye ntabwo byarangiye neza kuko nyuma yo kujya guhiga akica inzovu akayitura nyina na Gatare, yararyohewe ajya no guhiga imbogo ariyo yamwivuganye. Undi wahitanywe n'imbogo ni Ryangombe ry'Ababinga wakundaga guhiga cyane aherekejwe n'impigi ze. Atambika abakosha badahanye nyamubikana umuranzi uruguma n'uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Atambika nyirarutongo rutota rutamara isimbo, ambika nyirarutongo rutota rutamara isimbo, na nyina muza arazamuka n'amaze zihige ndebe. Mu myaka ya kera hariho amatsinda y'abahigi yarazwi cyane twagereranya n'amakipe y'umupira w'amaguru. Muri abo bahigi bari baramamaye twavuga abarashi bo mu Gahunga, abapfukirana bo mu Bwanacyambwe n'abarindangwe bo mu Bufundu. Mu gitanda karekare imfizi y'umuhondo mu museke mu museso. Ku gihe cy'umwaduko w'abazungu mu Rwanda siporo y'ubuhigi yateye imbere kuko hatangiye kwifashishwa intwaro zikomeye zirimo n'imbunda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nawe yakundaga guhiga, dore ko yari afite urugo rw'umuhigo baruhukiragamo batahukanye inyamaswa. Gutegura umuhigo byakorwaga mu buryo twagereranya nuko bategura umukino w'umupira w'amaguru muri iki gihe. Habagaho umuhigo w'umunsi umwe n'umuhigo w'igihe kirekire. Mu muhigo w'umunsi umwe inyamaswa zabaga zigenderewe n'iza zindi zidakanganye z'indya byatsi zirimo inkwavu, isha, impongo, ingeragere n'izindi. Ku birebana n'umuhigo w'igihe kirekire abahigi bateguraga impamba n'ibindi bizabatunga muri icyo gihe, bagakenyera bagakomeza kuko babaga bagiye gushaka inyamaswa z'inkazi zirimo imbogo, ingwe, intare, urusamagwe n'izindi. Ubuvanganzo bushingiye kuri siporo y'ubuhigi bwitwa amahigi. Amahigi arimo ibyiciro bitandukanye nk'ibikabukiro n'imyasiro. Muri iki gihe guhiga inyamaswa mu Rwanda byahindutse ikizira. Usibye n'icyo gikorwa nyirizina cyo kuvumbura inyamaswa ugamije kuyica no kuyihohotera ubwabyo ntabwo byemewe. Inzego zishinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima zashyizeho amategeko akakaye atuma nta muntu n'umwe wahirahira ngo yice inyamaswa kuko ashobora kwisanga uwahigaga ari uhindutse umuhigo. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese.